Gimana nih jalan dia? Oh itu tuh. Capek. Ayo, cek dia. Yuk. Anjir, Kak. Kali urut Kak. Benyo. Oke, Kak. Kak, bekas pendaki kayak nama gimana? Kak, yang misalnya Kak. Dewi nyanyi usaha. Hanya anjing. Dia nama bekas pendaki. Buka hiji ka dieu. Bekas anu peninggalan. Bekas peninggalan mau kemarin ngaledakeun teh nih Kak. Jika apa eta? Oh, jejak. Ieu semua. Ingat ukuran siap. Ukuran parah itu. Siap lah. Bang bawa we Kak. Bawa di sakuan ieu we. Tadi botolnya, urut botolnya. Alah, cicing gede kan. Pasti ada bekas bibir minum yang tapak yuk. Oh iya, mau selidiki yuk. Nanti kita pakai laptop. Ada kan di rumah ada 6. Tanya Rahman, uing nu ngabeldakeun ieu gunung. Ha. Oh, selidiki Kak. Ayo, kembali Kak. Siap. Kasih. Timbul sekali ya gitu. Kenapa? Alap-alap.